Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwanchumu higreria Ensoko TV nigora se chingaki ase okoyanyora amagia kuro Ensoko chinsa isato sobot koboga we merongabere mutinyi no gatatu makano wichiru bere merongabere na isano ne monchen kuro kwa Clinton Ndigi kurega soboga tagati bo mocho Nairobi ase ense ya Kenya na boiga seribaga yabakombwa ase kuro ase studio ya kabero kone kyanto chuko manyonsi yari anakiwa ase chinsemo au ase orongorwa gusi county ya Kisii, county ya Nyamira na bwego county chonsi merongene na isano na ibere to wasabiro karansi ko benito kurbono wika omwerio sengenche mesema ya kuro Ensoko chinsa isato achakira bon. Tuskabosyo manchumo origeria hekero abegenwa be dini ya Islam anene mono ensengima bagwikirania ritukoria Eid ritukoria rero nigo bono rika omwerio hasumuti nyubo kwengata ime yomusigiti ojamia muchubo songo muimamu Sheikh Mohammed nigara abegenwa be dini yo digo chengera ritukeriga ka ukora Ensoko TV Sheikh Mohammed nigo bono agandri habara igotumeka chinkwana chokolenta omorembe no botoeru egatia bara ibaikirana ngamono mujumbe nyari bari chachu mushima Zair Janda na boigo mono gari bobasaya aba Islam oyo manyakaine buna Tito Sahid hasebono babodri oyo kuriekero kyobora ibwense Dr. Fred Matiangi konekya buna nkubayigerare na kubainyura aba Islam baigwe ebibanda muri kitopetwel machini agotomanya senchero bikirana Allahu akbar. Chingaki abegeno bedini ya Islam ensengima bayinkuri chingira ritukoria Eid Fitr ritukoria rero Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi nigaba Islam kurase county ya Kisii batatu maiga yogo sangirikana sensemo yomusigiti ojamia ime yomochobo songo Allahu akbar. Bakurawa na muimama Sheikh Muhammad niganyakabaga kwera obuyabweru tukeriga. Kwa hakika ni furaha kubwa ambayo sisi leo tumekuwa nayo kwa kuweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa hali mzuri, hali njema, afya bila matatizo yoyote. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameweza kutulinda sisi na wengineo katika kila aina ya udhia au kila aina ya matatizo mpaka kufikia siku kwamba leo ni Eidul Fitri tumeweza kuja kusali Eid hapa. Asinkona ya boigo nigamochiri chinkwana chie okoreta ogotaiwana na egatia barai na kubamanyia banyakobago kora siasa chomorembe. Kama kiongozi wa kidini tunaona zile chechemeko za kisiasa ambazo hivi sasa zinazoendelea, na hili ni jambo ambalo kwamba ni lazima viongozi wetu, sawa awe ni raisi au awe ni watu wa upinzani, wawe na busara sana katika maneno ambayo wanayoyazungumza, kwa sababu maneno ni sumu, na sumu kubwa katika maneno ni ulimi. Ulimi kuitumia vizuri basi kila kijambo litakuwa zuri, na ulimi kuitumia vibaya kila jambo litakuwa baya. Tuhakikishe hizi ndimi zetu tunapozungumza tuzungumze yale ambayo kwamba ni mazuri. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyetuumba hapendi kwetu sisi tuzungumze mabaya, anapenda kwetu sisi tuzungumze yale ambayo kwamba ni mazuri. Viongozi hawa ni watu wakubwa, ni watu ambao kwamba wamekomaa kiakili. Hizi cheche na hisia ambazo kwamba ziko katika akili zao au katika nyoyo zao na mawazo yao, kidogo hizi hasira zikuje chini. Pande zote mbili wanapozungumza, wazungumze kuhusu maendeleo, kila mmoja azungumze ni maendeleo gani ambayo atakuja kuyafanya. Lakini tukianza kutukanana, kutusiana, wewe hivi, mimi hivi, wewe hivi, mimi hivi, hakika hii nchi pia itakosa ile heshima yake na hadhi yake. Chinga kichicho nigo imama Sheikh Mohammed anyakabaga kwanda chisei chiganrete ase ense Iran na bigo USA
asibono aganirio murembe nobotwerero kwenekiwa asichinsemecho. Hivi vita ambavyo kwamba vinavyoendelea hivi sasa Mashariki ya Kati, tungeomba wale ambao kwamba ni wahusika wakuu, kwa sababu ulimwengu ni lazima kuna viongozi wengineo ambao kwamba wako katika kusimamia matatizo kama haya, waweze kusimamisha haraka, maana madhara yake ni makubwa na madhara yake yataweza kuleta katika ulimwengu mzima, na athari ya madhara yashaanza kuonekana katika sehemu nyingi katika huu ulimwengu. Wengi kati ya abo wote ni baikirana chinsemecho ngamo n'umuchumbe bwa bunge ya Nyaribari Chacho Moske Zaid Janda oyo abaganiria maya Ritkeriga. Asanteni sana, nimefurahi sana kuja hapa msikitini kuswali siku ya Idi. Kama mbunge wa eneo hili niko na furaha sana kwa sababu nimejumuika na Waislamu wenzangu kwa kusherekea siku kuu ya Idi. Umejua kwamba tumekuwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumemaliza vyema kabisa. Sasa tunasherekea siku ya Idi. Kwa hivyo asanteni sana na karibuni nyumbani kwa chakula. Sinse mayaye omonogeri wa abasaba Islamu Said Tito nikobono akirembia abarai abaikanga sokubasira chinga kechiga asibona bamuburi Muske Dr. Fred Matiang'i ko bakonya bana Islamu konyore ibande eri ko irike bana bakicikura. Tumepata support mbali kutoka kwa mwanasiasa Daktari Ondari, mwanasiasa Engineer Ibrahim na wengine wote tunawashukuru. Langu ni kwa Bwana Fredo Kengo Matiang'i. Sisi kama jamii ya Waislamu tunateseka kupata vitambulisho. Tafadhali tunakuomba Bwana Fredo Kengo Matiang'i, through your people Dr. Ondari, kindly tufanyie masuala yetu ya kupata vitambulisho, jamii yetu ya Waislamu wapate vitambulisho kwa njia rahisi. Kuripotiria Ensoko TV kurasa Moskiti Ojamia imeyomo Chobosongo county ya Kisii Nchepethwel Machin. Allahu Akbar. Yamano murikito Petwel Machini norobotiro senchira bukira ntogos kabosyo mwanchu murigeria nigo yaba mayanda amanene ime yegeti yeskuru ya senior chief Musa Nyandusi ensemo yakegati mega yechi amate abairi nabasani gosangirikana heriyo kubaenia abantu batano noyomo abasiritia magimabo gwetira sobo basokano bwepara asigari ene yanyarte koba kikubatuma sekebande kemo ya boda abwase baigamete kerembure nyinge yarekonekiwa eikiaera igati yabara baikira nanga mono mugavana we county ya Kisii Paul Mbarati no mokonyo Elijah Obebo mujumbe wenseme yo Nyaribari Chacho Mheshimiwa Zaid Janda ndegati abara ibande muri gito wikli forenge agotumanya senchira ubikirana Nasegeti yeskuru ya kegati abu asabairi nabasani abu baikiri na mayanda manene kurwa asingongo enye chabusi bakoragwa nabarai ao baikirana deko balera abantu batano mo bali basiriti ubugima bwabo gwetera asombosikana bwebara aseke banda giya boda imeyo mochoke gati wadi ya baracho ensemo ya bunge Nyaribari Chache county ya Kisii. That same voice which say Lazarus come out, the same voice we shout again with the trump of God. Terane family na sekerbara kole yaba terere yaba kongire yasaye. Bale banyora libagalyo kura chinkwana chabo ni go baira libagelyo edokorwa engora guchi achinkana bamatabo basiriti abantu bamwabo ase enjara mu basakono yo bogwe chania. Kusiria abantu batano mo limo aseke nyorekemo. No borobonge. Emwachire mwenzi kuba Keroli esenge wali barali na makweli na roro lakini chingaki chomwele kero Yesu akwirana abanchu bali nabo bakubuka naende baomera n'abamu abo yamono sana na nche naacha kuba ingora yane ya BNC familia hizo zote familia 6 poleni sana. Mimi kama mjumbe kwa niaba yangu, niaba ya familia yangu na watu wote wa Nyaribari Chache nimekuja siku ya leo kuomboleza kwa hii kifo. I would want to first say poorly to the families who lost their loved ones.
egati abarai bali baikirana asa matangayo na mono mugabana gwe county ya Kisii Omoske Paul Simbarati mukonyi bo mugabana Elijah Obwebo mujumbo Nyaribari Chache Omoske Zaire Janda umubumenera gwe county ya Kisii Doris Donyaburi amona aba MCA kurwa ase county ya Kisii baru engoro yabo yabene gukia asichinkecho nabo igo kosira bali batigadira magega teto tema no mugabana ino kuba kirambia mono asichukura mwanga akirita nimaete mu bwatu ko yena konene asega stogende tokora nega asiende nene na ncho mugabano ino no ku make sure amagima y'abantu bane bali nkora mbyali na bori president William Ruto ekerongo muboli gure chipara che town nkamutebye pareye ne ngote mono agante bisimba chibilioni chiganeri korosia epareyo karibu 15 billion korosotik mpaka agaiga chiberchirani chinene wengine. Shida yangu kubwa ni mambo ya Nyaribari Chache. That is where I stand. Kwa hivyo maswala ya maendeleo, maswala ya matatizo, wacha tukae chini tushirikiane. Watu wengi wanatafuta kiti ya bunge, ya governor. It's okay. There is no problem. Lakini msijaribu kuleta siasa kwa maendeleo, siasa kwa mambo ya kusaidia watu wetu. Nigo chinkecho chia kabunambu yomono gochiasa serikali ya county ya Kisii nse oburai bwa mugabana Paul Simbarati nomujumbu Nyaribari Chache amona abarai bande asogosira chinkecho abo asokobole kwa rwegwa nabana bodaboda bunogosira ko rwegwe gochia as chinkecho nabego kolerwa chipigipigi 14 nche chia saretigwe atsumu basokono yo engane yo nyara kabage koranirwa abo asomujumbe Zaire Janda awora chipigipigi isano nomugabana we county ya Kisii nero korwe milioni yemo gochia asabana bodaboda bagolerwe. And I know because of commitment, you didn't have time to visit the family. Lakini all in all, we want to appreciate what you've done. Omugabano Paul Simbarati gate nete naitwe no nyene chipili cyanya kitali cyari ngali nechinene mugabana naso eteme omugima agatukolera tako hapa ni mchumbe wetu na ni mudose wetu na gabana ako hapa. Iso mapikipiki si tutatafuta hata second ndivyo isirudi tu kwa barabara. Na wamba tu kwa unyenyekevu ili kuona kama tutasaidia familia. Onyana boni go kubule kwa rwegwa asabara ikwene buna amatuta nkube kware asenchere yo eliokokeania mebasukano asejibara. Ingo reporter Soko TV koroke gati ensemo ya bunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii Eritariane Wycliffe Orenge. Murwandire bwekero ky'oburai bwense Dr. Fred Matiang'i nigo bono asabire abamenyi bagusi bachore abarai abari magega ya yaso bachore bono mwako gocha abaraje gukora emirimo nera se sabari yayo goso ase nyumba y'oburai ya State House ka okwana samatanga yamo hime ya Kirumbe wodi ya Mekenene semo ibunge North Mugirange county Nyamira. Matiang'i niga atebire nigo bona atebire banyara ko babagusirwa n'abarai bande kurwa se robongo bagusi kwene kyabuna ambachi kuhikire serikali ya Kenya Kwanza nsi oburai bwa William Ruto etarikirania abakorera obuyana magandra chinsemo au abantu baminto ekiombe geto twasoire nduge korokwa chubiri toigwananire bono amonyete onye motagete ngende sabari ego chibosio bara motagete mburie gento motagete ngende bake nyumberi yanene goikamo ng'abantu tokogenda komo ekiara tingo gana njibweto koso ono tali boigo monto tokogenda roche oire chombe gochae bweto monge abantu korwa MCA korwa muchumbe korwa senator koji women rep paka gavana monga abantu tokogenda na barabwo toji koiwana toji okore gazi koso notari boyo mobaza ko ngabantu oyo gabegete yangende yero oyo abegete yangende mwamu oyo tabegete nonya yanga tabino na motake tutebego yomoko ngabantu tebegete change chimo uniform yemo ekeronga genda bosio nanje na ngo bwana n'echinguru abangi nabangi ndoto igwana ni moko ngabantu bali moroche nga aba mbachikolenga Matiang'i ekeko garekeronga na kumya ngabantu bali bande isiko nena abayiko yaba nali bagonzikana inche ndo igwana ina abantu bamindo ndoke kweranda likora monde gusiga neki abantu abonzi bina abantu bamindo kiombe kia ora chore maida ora chore koragera no morogi
aino onye kwa chori kuragera no moro yoyo karu kwa kodi kuragera nere inchuka ozoma natali boyo abantu ngo na bari baragera mego bari no bakora bwa kodi kuragera na boko naka mwana wa jumba amoko banyora baterio ke ni njala yako ile to fine lakini ona ujalia nka tutoa isa kora monde ndoba sako indafia nonde tobe koma lembe lakini emesangerekana itutokora ya siasa kunabaguzi amasikani yabo arambe etotege tabantu babwato musumamo boko support Jubilee kuno mwesimi wa Rama onye gotakete kabere 2027 nyumbani ndotake timo cheso kwana boina arikwa kuchibesa waza kuramege sakwa ngomanya kucha akara chimo chabere irange ngocha kwa tikiti ya Jubilee itoko ewa etotake tocha ke campaign bono iga aba to baita bagusi twaro musumamo ndobwate president okolokwa Fred Okengo hapa Central Bank. Nani alileta Central Bank igawa Gusii? Nani alileta Central Bank hapa Gusii? Pole wajia sifa familia agekara umungi na webarongo mtoto wanjezi sana kerengo soma Kirumba Academy na watu wangu cha watu wakangu kuona wajia sifa familia pole sana na sengi njo ya masikani ya yu turu umugambi to oturumbe umugambi tito on Monday Baretanda matobori 3000 aga class kiliya ECD ikigaba nangire kwa gata. Biashara haifanyi kazi. Ama nyinyi mnajua inafanya kazi? Haifanyi kazi. Asomo igoyo bego mwanjo murigerio masenata we county ya Nyamira Okongo Mogeni nigo wona gikere chinkwana chumura ibwense muskuli ya Mruto echo charingita baraiva kwa meria serikali hanemono Dr. Fred Matiang'i kago kwana kurwa senseme yo ya Kirumbe kutoka sensemo ibunge ya North Mugirango Mogeni nigo bona mochiro mura ibwense asagote yabuna taraikirania amagendro asechi sector au sio maneno ya chuki. Na sisi tunakasirika sana kusikia kwamba Rais wa taifa Mheshimiwa William Ruto badala ya kutuambia vile maneno ya SHA itakuja kufanya kazi yake ni kutukana ndugu yetu Dr. Fred Okengo Matiang'i. Mimi nataka niwaulize vile mko hapa leo. Mnapenda Dr. Fred Matiang'i vile hako namna hii? Mimi najua kuangalia vichwa ya watu. Mimi sijawahi zungumza kichwa ya Ruto vile iko. Nikizungumza huwa nazungumza ile kazi hajafanyia wananchi. Kama hapa Nyamira wewe Mheshimiwa Rais kama unakuja hapa zungumza kwa nini Mkisii anapata bona shilingi 12. Sio kuja kutuambia tunatusi Matiang'i hapa. Mimi nakwambia hata ukimutusi tunasema 2027 ni 1. Hata ukitusi mara 10 ni 1. Yes, mimi nazungumza kama senator wa Nyamira na mimi niko na wananchi wangu wako nyuma yangu. Hata ukitusi utatutisha. Tutasimama nyuma ya Dr. Fred Okengo. Yes. Na mimi nimefurahi vile father amesema. Mkienda mkutano ya Mheshimiwa William Ruto, ukiambiwa inua mkono ya kushoto. Toi mugio kolio. Ayo ko mugio ko beka ko madai bye bye. Okolio ko mugio dawa 1. Oko beka ko madai bye. Amuntoremo. Ntoremo. Basi tumeiva kutoka Nyamira, tuko sawa sawa. So nataka kwa njia ya kipekee tumpatie rais wetu mtarajiwa Dr. Fred Okengo. Chinga kecho boigo mwanjo murigeria hoyo kabero moseneto mochore Gloria Uruoba niko bona gikiria baraiva Gusii abo bari me serikali asaba bodri baroti batumeka gosaria obamo wigesago kyo Gusii chinga kecho Uruoba niko bono abodri muraibwense akumwacha se chinkwana chiae echo chiarengete ucha sabarai haba kwa meria serikali asebono atebire niga amaskani abwente konekiwa ande mona somoske Fred Matiang'i girodaniga ngiko ya kwanega somo igo yuwa matanga wanekiwa sensemeyo ya Kirumbe Ikonge wadi ya mekenene nsemo ya bunge ya North Mugirango county ya Nyamira soko mwenia musubati omwabo Mheshimiwa Samuel Arama uyoro mujumbe wensemo ya bunge ya Nakuru Town West. Uruoba nchenomo Gusii koruiga abu bobasi Sametase Junction. Nilikuwa huko Senate na huyu ndugu yangu nilikuwa nominated. Lakini ile siku ambapo nilisimama nikasema naenda kuchukua kiongozi wetu Daktari
Matiang'i, yule jamaa amekaa pale Omonene Bwense akasema hao maneno ya Wakisii hataki, akanifukuza kutoka kwa ile kiti yangu. Lakini nasema Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema kwa sababu leo niko hai, na mimi hiyo kiti ambayo nilikuwa napewa na hao watu, sasa nimesema nitaenda kujitafutia kiti kwa wakubwa wa Kisii County, pale naitisha kiti ya Women Rep Kisii County. Your Excellency, the 6th President of the Republic of Kenya, Dr. Fred Matiang'i, tumekuja hapa kusema pole kwa familia ya Rama kwa kupoteza dada yake. Na tumeambiwa dada yake alikuwa mtu wa familia, si ndio? Alikuwa anasimamia familia. Sasa niwaulize, Igaya Gusii, sisi ni familia moja? Nyamira na Kisii sisi ni familia moja? Hata wale wa Kisii wametoka Nakuru, sisi ni familia moja? Wa Kisii wa Nairobi ni wetu pia, wa Kisii wa USA ni wetu, wa Kisii wote sisi ni familia moja, si ndio? Mbona tukubali mtu wa nje akuje kuharibu familia yetu? Mbona tukubali? Huyu mtu anaitwa Ruto ako kwa familia yetu? Ni wetu kweli? Ruto ako kwa familia yetu ama Dr. Fred Matiang'i ndo ako kwa familia yetu? Mbona tukubali kerari tuko? Mnakubali kuna vijana wanasimama hapa Gusii na Nyamira wakuje kuharibia familia yetu? Mbona mnakubali? Moisonde nikasikia kuna kijana huko South Mugirango anaitwa Silvana Susuru, anasema atikuwa yeye hawezi kufuata Fred Matiang'i kwa sababu hakuna kitu Daktari Fred Matiang'i amefanyia Gusii. Ni ukweli kweli? Hiyo ni ukweli? Wacha nimkumbushe kwa sababu yeye ni labda ni kijana mdogo. Hapa Central Bank, nani alileta Central Bank Igaya Gusii? Nani alileta Central Bank hapa Gusii? Hizi barabara zote hata hii tumepitia, nani alileta hapa Kisii? Kwa hivyo sisi tunasema hivi, sisi ni familia moja Yomo Gusii, na tutatembea pamoja. And Your Excellency, unajua they think that sisi wa mama wa Kisii ni waoga. Sisi si waoga. Tutasimama na wewe, tutapigana mpaka tufike pale State House. Muna Gusii. Asante. Wacha nimalize Senator. Unajua tafadhali wacha tu nimalize. Ya mwisho kabisa, ya mwisho. Yule mtu anasimama mahali kutuambia ati kazi yetu ni kukula. Ati tumenona, hatuna kazi nyingine. Nataka nimuulize hivi. Ya kira. Acha niongeleshe wamama. Wamama mko? Aba angina nomore. Nyinyi mnataka mwanaume amekonda? Ama mnataka mwanaume ambaye ako na nguvu, anaweza kukupigania watu wakikuja kwa boma, anaweza kutoka nje afukuze lale mashetani na mapepo? Mnataka mwanaume mwenye atapigwa na upepo atoke, ama mwanaume amesimama kidete? Kwa hivyo msituchezee. Sisi tuko sawa na kiongozi wetu Fred Matiang'i. Maiga yo murai bwense korokana gutumika chinkwana chokorenta obosoku na boigo okuramana na bara yabako ameriense mu serikali nigorde mtamura uyoro mu MC Mochore kurase bunge county ya Kisii na boigo munyakero gwa bara yabaspa tibekia magia Jubilee me county ya Kisii amochire nkwana yo murai bwense na komugania aikirani chira ande mono kwene kegetange kyo murugia SGR imyanyamira na boigo gotiga kona na chira choborimo. No mwa misinde Kisii County Assembly na ande nintende tabangina Kisii County engima. Intubuna bangina Gusii. No bosoku sana tokororo omonto tene obule kiongozi gyeito Kenya engima okorama junior ye. Kera manyiro mugako yo minto ne bona atagetekerogo akorigyo bo president. Na ande butambe gento manyito monto chaire nero kugamba. Ngogotebiga bune kiongozi ky'abantu ba Kenya engima. Ayebune president. Onyaro gotwara masikani s'abantu bao
amalieta yo gutumika matamu cia mabama besa abantu tubwene tikiongo stawa ntukwana matusi buna ya gukwana omwana oyo to Fred Okengo Matiang'i chaka go prepare bono iga ngai will be the president 2027 chaka kumoroka nga the president coming aye kumonyene kwara koni amagena bono ga ni president yol to kure sikago ikiraga boka umenya ngo monto makene rochaire bona matusi ya gutumia tanya gukwana buna ntu abangina na bwene tora mumro itoigo oli no mwana oito we respect him and we love him and nero ko the president 2027 prepare yourself that way from now tia konya kuetar maega konya kuebacha bacha aye manyanga nande buno konya kumara maigo ndunto ko geta igendera kumurama egechaire butambe na kige konyarekana kio monto obwa bali ochaeta ekanya kumuchaya lakini ntumaitanga na president 2027 na ande ntu twa igwete ngocho karibu sana Kisi tunakupenda sana kama president karibu sana ntubati matu stora akurame ntubati kerinyo stora nyako gotebi lakini manyanga SGR eyunja lenga se proposal ngweta ya lenge Nyamira abantu gali kwacho kwa tokora jigoro ki naroko omanyanga bine byasara biroro na ndunte te byasara bicha Kisi iga igoti yakonya kwebacha bacha ngango konya gwetara matuzi na kuzutoto SGR it was in the program and it is there na hande no wetera emako enda Kisumu igobono gocha next week was a mambi ende gocha gotebinga ngana igure ncho bon matete abantu bakugere ba demanding amanyita gete we don't demand that one is there and we need it neye ito Kisiga igo bintu byonse bintu maite konya kumyokoro gochibogera amyo kibogera lakini manyanga bagere this time baamwire na barabunge bali na Fred Okengo Matiang'i maega une president yabo 2027 ai bono maite kana to totebia nga ebintu ebinkobekari nandi tonya corona neke moke gokora igago promise no mbondo batinge promise SGR ne chukuro koligeri 2027 intuno tatoligeri ndo batinge president yeito Fred Okengo Matiang'i 2027 nera ago chakere project ya Kisi nere because yekine ntokere se program tere rokeros nki alengo na ndike bente ko bororo igoji promise yago chakwanya gototebi kwagenda ainchutwe genda ko babagere bunona litera kino manya bagere bonse bamuire Kisi 2027 ne president yabo Fred Okengo Matiang'i Toskabosio mwancho muregero mojumba mokoro not burabu Joseph Kiangoi nigo bona mochiri chinkwana chumo jumbe orabisi Josh Nyamoko hasebono amwene keria chinkwana nga emiaka yaye ya chira nigo tabwe ntikora ebunge yo nigo Kiangoi ya mochiri chinkwana icho na gotebanga nare tayari kora ka ukwana nsemo yorwaki ewodi yabokeira nsemo yebunge not mogirango nigo Kiangoi atebirenga mokoniga gutumeka bobechi besa chike gancha ya CDF anana mono chechi basari echiakurwa chire chense mono muri kito Steven Nyariki agutumanya senchire bwikirana Makemega y'umubunge onoti Mogirango Josh Nyamoko ko bwatoka chingwana cyo komorama umubunge umukoro no borabu Moske Joseph Kiangoi nigo chinga kichae chiere cyo kogamba na niga bwente kubekwa semiosiam nigo asengwana yobiranli Joseph Kiangoi ereirenga ereta komorama mujumbo robisi asekorendi harumo ngaini rabekwe bunge yemo nigo arerere gati y'ebintu biri birakonye omonoti Mogirango Goteba na bono Kiango yoyo no watire na bono na ngayara ikaransi injo monto mongaini bono munande kabuna mondo chende iga no nde busibwa inu gamoloje na no mondo ndabwati obongo ndarengereri ose como beka iga akwana manganaye anje nkwana manganane ayaye na atioka ose ko moira bunge na nchongire bunge otebe na banta batika bakwane ngete ngo kwana chinsa ibere jingi mabake kangere kebuguna wakode chiza chiao ekerekio Kiangoi nigereire nga chingwana cyo mujumbe orabisi nigo chikworo kinga nigo chinga kichae chere cyo bisi na igo nigare tayari komorusia bisi ena baroka bagere uchimutare gwanja njena ateba na nchitiga tigando komogere bagere mboyo igaga Nyamira abagere bagakale omapei usibona bami kali omapei bagere bagotoka aba wonse bali Nyamira pipa kabantu baminto bayengu gaiga abana abantu bamintaba kusiba le gaiga bano tumugirango akarareli ndisa ini na uturo kiraba gere akaratu ameli akarana abantu je bali bono na ndo muntu chikoruororo aiga sina ateba na bagere mama etekere eri yabu irue bali mwarora chieri chikoruana iga ebitire rabya bolire
bali mwara chikeri chikorwana iga chikorenda chikorwana akereri yabuirwe egotama mwaka bisonga akereri eri yabuirwe egotama ekonyore nje ate gotacha ngeta abana bali bakolisi bagotama kabisa baka yatama yoka eyene eri ebuire bone gutama Kareki Kiangoi nigamochirie obagibwe chipasari oboke ase bunge ya North Mogrango gekoreng'ani wane chisemo chinde cha Kenya genterere ng'ana chikoreto mochoko nyorega chikubekwekerwe kibene babe nkuru chacha babe nkuru rogoro batebire na omochoko osirire naki abana baito bakwewa bona baronga teba ebasari asiringeri butatu nari nakuru omochumbo orororo oruete iga okorukwarama omwana oito koruga abonyarorande ero korua siringeri busina mbiri asikiro omwana nekibesa tokonyora akire nyingi kubwachiria elinda abana baito asine pasari omwana weru 30 weru 50 ogende sukuru osoma tari baiko tari 2000 bwana mwana kwa weru 2000 okareka kamega kwabo naende 2000 ekipako transport kwagenda na kibono bake mintebire obunya bwo borimo bore noti Mogrango asensemo y'omwMCA omukoro omwagamo Charles Barongo nigatebire ng'ane ngakiekire asensemo ya chache meyebunge ya North Mogrango boigo kogamba agotebi nabona intwe nakanga intwe otori kisanamu kisikire byari kirikikoirwa aria ng'abasongo bacha kora abantu ba North Mogrango chache oyino mukeiro ramu oyino murangi ramu oyino munyengo ramu oyino mwagamo ramu boigo mwamanya gotegerera omuntu agotebi bugaso igurura inga inu moisa ini mubwera nte mokoiri mokisanamu eki mokikobekwa ari abasongo barati bate kono agoraki kona kurigeria ago turaba mugaso iguru nege ntago turamira tari kende n'abanyakoni bayimuka bonsi pe banyakoni bwate kikurera busaba bakayimuka bonsi bakagenda Kiangoi bakamotebi nga papa tuachande kile nchuto bekero mochoko Stephen Nyarikemone Ensoko TV Orwaki North Mogrango he county ya Nyamira Mwancho murigeria habo notuika omwerio bugo kumanyaria enekiwe ase ritukeriga kwiro mutumoko kega ase studio ya Kabere inkwera na sensemo ya Kabere kwira nande no muganione ase studio tochikunya kwa batogo sangana komanya ari aenekiwe ande mona suburai boge siasa sama tukabwango gatwarare abarai bakwiraniria chinkwana osibakwaneke chinkwana chitari cha maskani hase baburandire amaskani ase emega ya siasa tunyarko batoko enekia nago kwandra ayega asensemo ya magendro tumanyenga na magendro agendrate posen siasa cha kirekerense irare nechikura chine no mwako go change metinyi 15 toskar korananda se kagetari geta Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakebusani tolikere gose